Isimo siyamthanda-ke umuntu longenayo i-backup. Akusebenzi ngokuthi unomuntu lolungile noma ungumuntu lonjani. Kodwa nje i-backup uma ungenayo kahle, isimo siyakuthanda ukuze wena uzosala nemibuzo leminingi lapha empilweni yakho uzibuza khona ukuthi kungani mina ebantwini bonke ngehlelwa isimo lesinje? Kungoba ngingenawo amandla okuyilwela noma ngoba kunjani? Cha, impela-ke vele-ke isimo-ke siba kanjalo, sigcine vele uthole siyakubamba-ke siyakwehlela-ke empilweni ukuze sizokunqoba kule nto lena lesifuna ukukunqoba kuyo. Bese laphona uyazibuza ukuthi idlozi lisidedele kanjani isimo lesinjena, ngoba phela mina ngingumuntu lothandazako, ngingumuntu lophila impilo yokunqoba, kodwa nazi izimo ezilikhuni ziyangihlakalela, zifuna ukuzokwenza-ke into lembi lapha-ke empilweni yami. Idlozi linendlela yalo nemfihlo yalo yokuphindisela into longayithandanga losuku uthola ukuthi-ke uyenziwe ngulomunye umuntu, yagcine-ke yakulimaza-ke emoyeni-ke noma-ke empilweni yakho. Idlozi alizukwenza izinto ngendlela wena le locabanga ngayo, noma-ke ngale ndlela le wena odinga ukuthi izimo zenzeke ngakhona. Umuntu angakwenza into lembi, wena bese sifiso sakho nemthandazo wakho uthi wena lo muntu lona lowenza into lenje kuwe akenzekalelwe-ke noma-ke akehlakalelwe isimo lesinje empilweni yakhe. Bese uthola ukuthi-ke izinto asizahambi-ke ngale ndlela le lofisa ngayo. Kodwa-ke lokho akusho ukuthi idlozi laloyo muntu lisuke lingeke lilwe against leyo nto leyo osuke wona uyenzile kulowo muntu. Idlozi liyalwa, njengoba sengishilo, lilwa ngemfihlakalo yalo. Angeke lihambe according nobuhlungu lobuzwile ngokuthi njengoba isimo senzeke kanje, nami njengamanje ngifuna-ke kube nje. Ikhona-ke into bese-ke siyayisebenzisa, ihamba ney'nhlanga ezintathu phezu kwesimo selikhanda. Umankilinga lo, umankilinga-ke lona uyasebenza-ke kakhulu kokuthi-ke kusetshenzwe leli khanda lakho kuney'nhlanga ufike uzishaye lapha kuleli khanda lakho zikwazi kokulwela. Ngisho kungathiwa wena uyafa noma kwenzeka ini, liyakwazi ikhanda lakho kuvuka, livuka nalomuntu onenkani, likwazi-ke kokulwela phezu kwesimo sento ley'mpinda-ke noma phezu kwesimo sento lefuna-ke ikulekelele phezu kwesimo sento lothola ukuthi-ke ayikuphathanga-ke kahle-ke wena muntu losuke uthola ukuthi wena umthandazo wakho usekuthenini lo muntu lo lokwenze lento lekwenze yona, nawe ufuna kwenzeke lento le layenze kuwe. Ngoba phela singabantu, kunabantu abalikho, kunabantu labathambile labashesha ukungidlulisa, nabathi mangabe behlakelelwe izimo zingadluli kalula. Usuke uthathi vele abafuna vele ukuthi lo muntu lona wenzeke vele isimo lesilikhoni kuye kube nempinda lenemandla leyo hambisana nento-ke la yenzile leyo muntu leyo. Idlozi kwesinye isikhathi alizilwi-ke izimbi-ke ezikanjalo-ke according indlela wona-ke lolimele ngayo. Kuye kube